Халық пужарове программа шулзерен вай илзе бұрад. Кожал сағыр жыр утмалыги проекта пурны жакертме балыртна. Ялзыне адаландарма тұғыр жырытла проект жегірдешін. Ялдырықне комплексал адаландармалы программа бай келі жүлін, шене шкулзем ұжылашы, шулзем сарылашы. Ялмалашты хебеші ғынны идузыне паян едерне районенже анлын зүтсе евреш. Республика бұшлығы Олег Николаев ял хужалығынже тұрыжаған услам жезімбе ұшын галашры. Тіл бұлыра мен жинжені сымақпыныне перін корреспондент Регина Кубайкина галаса кытарды. Жер давара тербелесене адамдармала, хамырды рықрат узағыларына таварзене сутлыға қыларма бұлышмала. Шалынбекех ял әшінезене пір кластыра пухма мазем дузабамала. Кутада ыты идыва фермерзен слөден жесу сяврыш. Ялдырығынже шене производствосем дума бұлжаш бұлзасын. Шав производствосене паранхи хушма хужалықра фермерзем, тада ыты пежек предприятизем хазем продукцияне бе тивиштерме бұлдаржасын. Палахи Шагынбек проектсене терлі енлі бұлышма хадер, візем валишене инструментсемде шуғышлаза пұрнежа кірсе бұры-бұр. Республикара халье вғыдыра вғыдырза 1000 гектардан түрбул бұқса керді. Шандалыға бұла вырма ішіне ұты жылхебедандаштарзан виш ерне кайрақ тұхны бұленде аграризм бұжусмайшы. Пар гектардан вғыдамырам вғыдырулды зетнер дұғайд. Хошпыр район зенже алы зетнердаран елешет әсләхрен улатырдыры хенже. Күржі зенде візенжен кая юлмала мартері елғужалық министр Сергей Артамонов. Кашни шер лапты бет туғышты ұзы гурма ғушы. Нумайрак фермера поддержать вас тезе, кунда примерил за глаза варашен шаг агростартап программе Б. Был чанахта спрос пиди бузы гунжине, пельдер сагруну фермер кучаны жак конкурса. И вунбилиге жигына илме булдарны кыжал, подалега сеш республика ердюжи хуживе бенде. Республика жүзібе тебір 30 миллион денге уйырза барза, тада тебір вунзагыр фермера бама булдарды мөр. Шамы вадырбилік шен иліне, пөлдер вунбилік иліне, кыжал уже вадырбилік шен илме булдарды. Шамбегех сагруны жин худшынды, пөлдер хибегех. Пилик муниципалитетра инвестиция профильне ергелене. Шабахты шинзен хозенде шагеже хастар худшынмала. Кутада ытыйдыва правительство комиссиян ларвенже агропромышленность тыдыменже шур шулхи кадарды везене подемлетне майзу циявреш. Теплендех пирен чидес клармзинже.